Икитехинче хүрбе бир сылга Нюрба районугар бир кең туттар барбытыгар холобур болар. Инникеге сирдир бир дойдулахпыт государственный, политической, оны профсоюзный деятель Степан Васильев төрөбүтэ хүс сүрбебе сыла белетенер. Арас тахымнах тәрәһеннер торумнанан сыл сағатыттан тегин быспакка оройоммут республикабит тахымагар ытылла тураллар. Ол рестерегер бир сәргәх олус дирин исхохоннах тәрәһеннен Нюрба ычатын көгөләһеннен төлөннөх сүрәхтерден үйһә бүлүү нам таатта улустарынан ытыллыбыт экспедиция болар. Экспедиция сүрен сыла соруга әхил кеңник белетенәре турар республика бит сүү сылгар тухаламмыт тәрәһеннәргә Нюрба бир чалгай ыччата Степан Бахалаев ата доргутчу аттанан саха сирен государственнаһын төрүттенитигер үләтә кылата сыналанан үләннәхтәргә олыхторун дотолук уран туран саналарын улар патак доготторун Максима Мосовы, Платона Юнскайы, Исидор Бараховы, Степан Рыжковы кытары тәңгә аттанарын ситихи болар. Бырайыгы Нюрба районун салалтата өйөн экспедиция тахыма исхохоно олус кеңәйтә. Ол курдук музей, архив үләһеттәре, историктар, краеведтар, ытчаттар саналарын түмтүләр экспедицияга кыттыны ыллылар. Экспедицияны баһалан көһөлән Нюрба районунун депутаттарын себетин председателя Сергей Иванович Евсеев салайда. Экспедиция кулун тутар хүрбе 5 күнүттен Степан Бахалаев төрөбүт тойон уята алаһыттан сагаламмыта. Манна белетек канада олуу кихибит Степан Васильев сырдык атыгар тухуламмыт тәрәһин чөпчү сахабыт сиргер комсомол төрүттәммит күнүгер ытылдыбыта эмие тогосток. Тогодетакка Степан Васильев Иркутская губернияга онна сахабыт сиргер ыччат хамсаһынын комсомолы териячләрдән бирдестере болар. Экспедиция кыттылахтара Степан Васильев олар бюджеты сергете билигин да турар төрөбүт алаһыгар экспедиция үтө түмүктәк боларгар бырайыгы сагалырга көңүл ылан сери тому тутухан сагалатылар. Бу күн бардың нехилеген аяр кинноротун айымнетін жетегер олус истин ахты кехетин бәртәхай тәрәһене ытчаттар оннамалыкай олуқтоқтары бәлімнен ыттылар. Төлөннәк сүрәхтер экспедицияны сагаламытынан билдердилер. Кулун тутар хүрбәһәттә онна отут күннәргәр экспедиция кыттылахтара үйәһә бүлүү Жокускай корат татта улустарынан аянга туруннулар. Улуу сайы ухлучулах жомут памытынниктергар сибекки жөрбетин уран государственность музейдергар улустар салалталара общественность кыттылах төгүр костоллар ытылыннылар. Бирге үлелир бир саналанар быланнар ылынылдылар жүллестилер. Ол курдук бүлүү коратыгар әхил саңа улуссага Степан Бахалаев атын иңери туһунан үләне сагалаан эрелләре экспедиция кыттылахтарын олус үертә. Оны таханан Степан Васильев, Исидор Барахов, Степан Рыжков, Максима Мосов, онна Платона Юнскай аттырын сүгөр осколалар иккердыларгар ыкса ситим олуқтоноқтағын бигергеттилер. Төлөннәк сүрәхтер экспедиция бастыкы түһүмәгән түмүктәните Мосустар хүрбәһәттә күнүгәр Нюрба корат килбәер кинигәр Степан Бахалаев болусатыгар Саха Республикатын күнүгәр болду. Экспедиция символын Уткина атынан Народтар догордугулар музейгер туттарылынна, салгы өбөлөйдәк сыл чырчытынан тәрәһеннәр сыл түмүктәнер дери 2 үһүс түһмәктәре ытыллыктара.